Tubuya kwenketho Izanya kuwe babi sodaka Nithasenyanya kathesiphithi Wosh Madolo 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 Why you make us so Madolo 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 Why you make us so Kati hupilo kwa jabe Ahupilo tishasha Ahupilo amengwa Ahupisa niwe Madolo, 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 penga, penga Madolo, 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 why you penga so? Why you shine so? Aye, why you enter so? Can I listen? Hey, hey Ogu fana wabi, aya fana wabi Ogu fana wabi, ogu fana wabi Ogu fana wabi, shada fana wabi Shada fana wabi, shada fana wabi Shada fana wabi, shada fana wabi Pego patulu gyata Ogu ya pego patulu gyata Ogu ya pego patulu gyata Ogu fana wabi, ya pego patulu gyata Ogu fana wabi, ya pego patulu gyata Tanya fana wabi, ya pego patulu gyata Tanya batanyi sa ya pego patulu gyata Tanya 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 fanabi Tanya biruni Tanya fanabi Tanya biruni Tanya fanabi Tanya biruni Tanya fanabi Tanya yuki Tanya fanabi Tanya yuki Tanya fanabi Tanya yuki Tanya Kuyambe kumadolo kaso muje Gele kukuna nga muje Mbele wachia kunjado Che Terere Terere Woke apego patolo Tanya fana wami 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 Tanya 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 fana wami Tanya 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 Wasajo patolo we Kese Kese Lalela uzi tabenzenzakale emadorobheni madoda ikakhulu kubogoli madoda khonapha lasekhaya kobhula wayo madoda umtaro Harare kaphi kaphi lalela uzi Ivan Khikhe edlalwa lapho nangu umdala abathi usizhazha kulomngane wakhe abathi ngumbengwa amadoda la ethandana la madoda la kakhulu elabakhosikazi awo omwe ababili lalela uzi indaba iyaqala Wokufana wami Wokufana wami Lalela nathi indaba iyaqala Asuke lafana ke usizhazha atshena kahle chaya irawundi aye emashabhini umbengwa la asuke ngale emzini wakhe la echaya irawundi usizhazha besiya uthi nxa esesiyabuya ngezikhathi zamalethi uyafika uthola unkosikazi wakhe ulele phezu kombhede ukhathele la uyafika laphana njengobaba phela uyasondela kubamba xa ethi uyamthatshathatsha laphana ubamba ukuthi la engani ukuthi uyadobhadobha amafilingfili ngayo yabona ya ezimfazi yala akunyekele mina kunyekele hayi yazi ngikhathele njani yazi ngidiniwe mina hayi no yepop I know sure sure ntombi yami kathi kutheni manje kathi ntombi kusenzakala kanje hayi bantu ngikhathele bakithi amakhwela nanzerese kakhulu thatha nayo 50 rand yedinga wani ngale ambassador ufuna uzotshaya lapha izinto ukwenzela ukuthi uyabona ungakhathazeki okay ayibophe nxa esehla lapha ke usizhazha bophe esehla lapha usizhazha vaya edibana lonkosikazi kambengwa uyambuza ukuthi kathi sizhazha ujakeni kathi uyangaphi unamfana uthenge edinga wani laphana ngizothi khakha unikeza 50 rand nazo fisa lapho kuyi-50 rand lokho lawo ungatshela usadlalisa imali kuya mina ngekuseva napho besenza into elula
yibo sebesendlini efike chacha laphana usijaja chacha izinto xa iqede buyela endlini yakhe kwakhe nango eshaphaze siyakhonakala xa ifike endlini yakhe unkosikazi wakhe uyamangala hawu baba kanti wajika masinyane kangaka kutheni hawu kanjani amazi phopho hawu la uyangazi ntombi yami vele yawo uyazi ngitheni xa ngisuka khona phambi enditshayisana nonkosikazi kaMbengwa phansi lapha unkosikazi kaMbengwa ebesithi hawe mina enginceda ngabe kuhamba siyakwenza okulula ethatha i-50 randa liyana ute akaqedi ukuthi sakhuluma bethi uyahlanya unkosikazi kaMbengwa uyahlanya yena umkakhe zolo ngimtshayise mahara lapha yena uyakubhadalisa yayilanda imali yakhona yayilanda yayilanda mina ngesonjalo ndihlaleni yayilanda vele yayilanda yempofu yinde sure Jojo, Kende, sure. Yebo kambe sikubonile. Kwethile kya. Kuze kwesibili usishaje ukuthi emsebenzini uyalayitsha ushama night shift vele ngegonyeti. Umbengwa la ngento efana uyalayitsha. Usishaje asuke uyalayitsha umbengwa la asuke uyalayitsha. Umbengwa asukeze endlini kasishaja. Athole isijaji uphumile umbekwa afike khulumisana nasijaja laphana unasijaja laphana besithi hayi izinto azilunge uyabona azilunge izinto kati ungethuka mbekwa lana uhambile phela nti ngiyakwazi isikolo kabuyi namhlanje phela ngiyakwazi into zakhe manje nakunjalo tete nakunjalo ziyazwana nakunjalo asisebenze yebo Sure. Besasebenza kanjalo kungubazi kasishaja lokaMbengwa lokuthi noMbengwa endlini lapha uyabuya ke manje kathesi usishaja sevela ngaphansi khonale ubuya nonkosikazi kaMbengwa xa ifika uyaqoqoda endlini yakhe usishaja kahle unkosikazi kasishaja noMbengwa endlini uthi kuMbengwa ngena ngaphansi kombheda baba abeseqa ke unkosikazi kasishaja uthi kuMbengwa ngena phansi kombheda uMbengwa egcwala phansi kombheda usishaja engena endlini ethuma unkosikazi wakhe emagrosa enemali ethi ayenza ishopping egijima unkosikazi siyabona nawe uyatekele unkosikazi uyagijima tekele nakuya egijimelele usishaja ngoba indlu vele ngeyakhe engenisa unkosikazi kaMbengwa esenza okulula unkosikazi kasishaja besiyajika madoda ebuya nakho khokho ibiseqa isishaja ithi unkosikazi kaMbengwa ngena phansi kombheda ibivula unkosikazi wayengena asubuyile baba manje mngabe lokho ingoma zakhala kamnandi sobe sathi ayivele uMbengwa nesishaja uMbengwa bawukathi uMbengwa nesishaja uMbengwa nesishaja uMbengwa nesishaja uthi uMbengwa uhambo losishaja kanti sebetholakele madoda ukutsotsi babo ingoma yakhali yenze nje usishaja noMbengwa sebebuzana ngale elokhuzeni sebebhizi babuzana khona ngale uMbengwa uyabuza unkosikazi ukuthi kanti wena wayo la unkosikazi uthi wena nawe wayo la wayo la yithi wayo la nawe wayo ingoma ikhali senze nje bebona umbheda usuphakama madoda abanikazi benu usishaja uthathane ngabuhlungu kabi besiyajolobela khonale ngeliphendule lapha ke balandeli ukuthi manje wayerongo lapha nguphi ngane ngayitshela impendulo nizayithola kulesiye yebo sure beka madolo kusenzeje badolo
wapinga, madolo wapinga, madolo wapinga, madolo wapinga, madolo wapinga, madolo wapinga, madolo wapinga. Oyibudati bonke sebakhaya. Sure. Kusenjani yakhala umuntu udoda waphansi khona neblupane madoda uyakhala. Uyakhala ngonkosikazi wakho uJacolini madoda ohambileyo waphansi khona nendathisa. Uthi uyafuna madoda. Uyakhala utrust khona nelupane uthi hayi ndakabantu abami buye ekhaya sibonisane spirit indaba. Hayi konke into zikamlengwa losishasha. Come, my sweetheart, will solve the problem soon. And it has solved the problems, 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 solved the problems, it has solved. Azisilungisinkinga zethu ntombi yami, sibuyisane kuhlale phansi, hayi inkinga zokuxabana nje. Ngokumfana kwami, ngokumfana kwami. Uyenza ukuthi akumadolo kubahlanyisa njani abantu.